Mabu suamo Maha dewa Suara parani ki kangkaran Mamuja Suara papedewa Song yang sunian tara kamu ngelkunan kata wajahnya Ceritanin karaman ira sang sejengke ia teritat kala guru mariwan taning wana perwada tekapir begawan simpani sida mulai akan dikanang penuh gerakon nanti anu mau Luar sangat cinta kehasian anu sanya dia jumujuk mari wentaning astina kuda mapan sida pascat ia telur amin tu aja-aja kelawan sida begawan simpani gawin nur sida mari wentaning astina kuda waduan ira sangat sida ia telur ake onyang ngera di sopo menjelang ira ketekaning paliwaran ira Ontian pemarang kalawan wadekin paru-wadu Sang Dewi Usumija lumihat watakin paliwara ketekaning waduanir ia kanyang ngeri sepemijilan ira aingeh aratu doakung istri palungoh cokori dewa Kesiratin tirto pawitera manati tiang Risa pemijali ratu kadyanganing Sangeyang diri putri kenten kemana kantok titiang ratu Gar kita karamanira Sang Dewi Sakane kang bakti banyak ira Hari was mangkana Hari sang para pupari kesip lumihat seterenir anu marwantan maham menisir kakan tepo kita wadi sakane kang subak ini dewa sidau di dewa ngayakin ribu kejani atau dini di Puriastino
Patih kira sang Prabu sang Bambang Kajeut nadanan singsal wus prapta sir pedekat angki lepuh kaya mangke sang inujarin wang-wang asam bugar gitu singir Ratu sang Prabu murueng jagat astina pelungguh Cokoridewa ketampuan tuk bau dano mandiri wandawa sami durus mapai jauh Cokoridewa ring banyak ya Ratu. Uduh paman sing jo pelih nyen ben paman narga awin ke anak ibu kegelah ngingkinan peparuman buka jani eleng gelah teken pidab-dabane malu suwe celedang itu anak lingsir nyidang anak ibu kegelah mantegak buka jani paman ni subuh membukti asih kelawan bakti ini bakti watekin paru panjak kita masih suwe celedang gelah teken paru panjak paman Ritot kalau karama dirusang nata meriakan warawak ya kelawan sang Bambang Kajeut Gus jariat iya teluwilan wong prapta kingkene mari wontening natar puri astina sanana soang sejo muka posirem singia Aye sang Prabu murueng jagat astina pelungguh Cokoridewa titiang puniki sang sejo muga sisian begawan simpani tangkil titiang merigi lungsur paswe coledang Cokoridewa sapunapi anduk mangdo sida Cokoridewa ngicen titiang memarah memekul pinakut temenggung jagat astina ne Ratu. Duh paman sang sejo muga mula sangkaning syarat yen penekan pamane mai ka astina nah kalau kene muali paman kemojane kalase aliang gelah sarwa boburon pikayun gelah sing jadelet ngingkinan udiano dini apa ngado ane kraos udiano satu Cokoridewa makarya kebun binatang kenton becik bang ya titiang jago mati mereka ke tengakin alas muladi sani ke bawah satu terus mulinge Cokoridewa udah paman yen sapu kita dap paman agi ngungsi kanang wana perwata aing melingi Cokoridewa udah adi penyeruan ajak bekejang kita masih paman Bambang Kajeut ireng keburi adi terus tiaga Sirora karyana pade Udop mari wontening wadah perwada sampun sida prapta karamani resang sejo muga awas
tuan minta sekening ya panugrahan Dharma Siddhi ainggih ratu kakian titiang tangkil sokadi mangke duaning titiang kapisaratan antuk ida sang Prabu Parikesit mandol cida titiang mriki malih ke tengah halase ngulati boburon duanen mewah kantuk titiang punika kaujak buron sane mautama macan singo buaya kewanten nepuk cicing yen titiang subonyah jereh duaning cicing punika mangkin sampun akeh anak geni penyakit rabies ratu mangkin singgih ratu sane tunasang titiang sampun api antuk mandus sidut titiang ngemolehkan sarwa buron Dewa sang sejo muko ayu sang saya ya teki waya tembrihaken ikanang padere lentano don lentano ane pijang kaki yang marah pedeki dewa nih gesang don lentano nih anus pasa pendon lentano nih saat maku sarwa burone ngadap kasor kalawani dewa singye sungsur surya posleja ledang singge keratu coritan mangke hancian luar anu ngelakan ikan bayu sabdo hidup cikiat angeseng ikanang padere lentano posiro kise comuke lama kanu sidat sarwa sate buron sidat paparak kalawan sidat mawas ngantian sidat luar kinesang ikanang padere sarwa merga ingkene luar acelamang marwan taning wane perwade umenget karaman ira sang sejo muka anu bayo darat ingkene ketekaning paksi tumut juga luar apar kelawan sang sejo muka Anjian bekirang wadokin satu ingkene Gargito keramanir sang sejo bukesido wadokin satu parang kelawan diri diri marang alas keradretin kayu mesane ya wadekin bare sate macan singo buaya kita masih terpati dudak kelam pasir sang sejem Pada lumaris, pada lumaris. Lampuan sirap. Hari musim mangka
kanuansian mijian karamanir sang Prabu singgih Ratu sang Prabu Palungguh Jokori Dewa Suryani Naratu sampun meresidaya ngantuk didiang nagengin kayon Jokori Dewa sarwa beburon sida aparek kadimangkin Ratu udah paman sang secemuko yang subah kita unang kisedang malu beburon paman yan mangkano anda daw watakin satu enak pada gingsir begitu makisir hari wis mangkana udah paman yen subah keto negak paman malu anak ibu kegelah mempaijo udah bali waro enak dinametaken kanang busana ketemenggungan udah paman yen kakayun ban gelah nesubo meresidaya baktin pamane sida anak ibu kegelah mempaijo sing jadelen busana ketemenggungan ane jani paman meresidaya ngabe linggih gelah paman mugi-mugi sida pun paman ngelanggengan jagat di Astina ane keraos dirgayu sama keratam lemas tu jagat kita yang paman ane jani piteket gelah dadi paman nureksin kita masih metot dilek sewewengkon jagat Astina oke walau yen ado tongosan pingit donyen paman lakar bani-bani umanjeng poh Sang Prabu sambuneng sumeniu bang yang titiang nagingin kayon Jokori Dewa ritat kalau mangkano ancan gargitu keramadinu Sang sejomukeun ya ontian luar gargito sira pinakut mengingkeni mariwantani Astina Halunguh Jokori Dewa kuduh adi lalala miring-iring beli kepuri adi lulus beliaga lila sudah bertisting ngerjaya jaya kan maka swarga longga paman yan mangkano enak tudak kena yaya tiki sang sejemuke nureksin di kanang jagat Astina hei lumares Tulon keraman irawon ya paman tumen dadi gelah manggin Mama apa dijak soleh dadi manggin benyo paman oh nawak Gusti Tumenggung puniki mawasta museum wastane peninggalan sane pingit tendados nganjing hah apa benyo Tumenggung ne bangcai nyawang sing dadi masuk gitu beh sajan tegak para ane sampunan pelunguh Gusti tedia anjan luwih bedo wadah sampun pah tuh iki duanin pelunguh Gusti kapisaran durusan kewadan sampun titiang nikah nge caritanan kaya mangke luwir kumuan piningit karamanir sang parikesit arcanira
kepingitan teka pire sang Prabu Parikesit mapan ieu teh leuwih arcan sang penawa duk muni purwa. Aduh. Bebeki Prabu Parikesit bantes togo ge mah jujuk ora pingit apa aja kaden. Aduh, mai. Loan. Aduh. Paman. Aduh. Cocok masih orang pingit. Medengan jenang togo ge oh. Oh, tetane bagus teh nya mi ganteng pesan. Teh nya nglaharjo teh paman. Oh, Gusti Tumenggung punika wantah Arcanida Sang Arjuna duane ngidona playboy ane dumun. Nih. Mi. Jak semangat teh jeneng harcaonyen nih paman. Ada. Niki boy yang membuat penawo kelawan Korawo wok niki mula ane ngaeneng apa ada ane usak ngasih jagat teh ane membuat licik ane malu niki Arcan Sang Sakuni niki. Oh, si Kuni. Lululut. Nah. Mi. Kumis nyempang. Tangkahnya mau bulu di mana-mana. Nyento paman. Oh. Punika Sang Bimo. Pantes. Serem jenang Sang Bimo. Ya mula sakti. Aduh, ada. Aman bebekin ide Sang Prabu Parikesit nyongudian pun ngejang togok sing tenas ditu. Nyento paman. Aduh Gusti. Dokasane dumun rikalaning perang berate Yudau. Penawa metemu kelawan Sang Korawa. Nika Sang Arjuna sane nyedang pegat tenas nika arcone mawasta Sang Jaya Darata. Aduh, gumengot karaman Sang Sejo Muka. Singgih aji. Wancian luwir krodo sira. Tingkah Sang Penawa dok pelipura. Ya, rogi kanang ngarcoba kaya mangke. Saksa dia. Tulung titiangan aja Gusti Pade Sang Bambang Kaco tulung titiang meh mau ngamuk siro Sang Sejo Muka harus mengkandang wigil kamar itu Sang Bambang Kaco Sejo Muka aduh mi geles kanti gelung nang sakit Sang Prabu ya paman Sang Sejo Muka melai belapuh paman tekuli tengah halase mai ke jagat Astina ngalih tegak ngalih tongos ngalih ke duduk pamahan jabatan di Subaneman paman tegak dong kene pengawas paman yen kene paman megegelar Tumenggung mungkin ke paman awang suksemanane kraos desa kalau patera tongos waktu keadaan mirip ke paman awang yen paman tadi patih keadaannya nyeraos ane malu satuang sing patuh kelawan keadaannya jani ane malu man paman tegak man paman tongos dadi paman laiban hak milik rakyat tonen karuan paman kena hukum yen ane jani abedet paman korupsi di rakyat paling balu kedat nyen ajak paman mau urusan pengadilan hukum gitu ajak paman mau urusan dan ditekat paman main nu lantas ngingat keadaannya malu ngingatan anak ajen pamane ane madan Sang Jaya Darata
ngoyong di tongosane momo dalah kartuotan paman. Yen anak kebuka gelah minahon mungkin lione sang jaya derato korupsi ane malu tawang paman. Datotan paman yen paman nuteng totonen paman awang mungkin adaptasi paman ini dijaga deh. Bocol paman megegelap temenggong jangan ke temenggong ini so dadi temenggong dadi pemulung pamana. Sang pari kesit aku poki temojar sing cocok pari kesit dari ratu buka jani bang sang seco buka nganti kedudukan pari kesit Prabu Nista cai rebut daya tinggi sira sang seco buka waduh Arwus mangkana wijel tamanira Begawan Simpani amrehakan pertitnya kalawan sira sang secemu udah nanak ome kakena wanugrah sira kakeyang kalawan sini natan ada wang wane hantian mijelakan kanang raksasa pisaco buta pari kesit tonton karamani kau taman sang secomu mati po kita Luwer paradnyan sira sang secomu ke po kayu mangke yen mingke dusi kanang kali po sih sang pari keset dok puni purwa lalu koriro umijel pun pari keset ayo sumandang saya lawan iksu Pasupati kastu pinrek lawan semua di tiang ring kaki yang sido mobil jalan soang sejo buka tonton kit Pasupati luar pengganti kang Mastak aduh Wasjat kaman sira